Umbani uhur do urat ni tubuh buendo sahada gingon. Goluh na sowar fondor membahen jelmain selalap jajat nahura. Hakum tumang mertindak jana pondok maruhur membahen lang jumpa mana nama dia itonga-tonga ni hapar goluh hatta. Pakoromio pe hapung namando. Marsahape pura-pura langadong rem. Hagalupa rin membaik lebih daun madami apa hasadaon ni uhur. Dom ay mauhur gigi na ihoron jana isipan ibagas uhur. Buat ni dom ay mapambayanan na somadea. Somado masa tindakan kekejian kriminal misalnya pembunuhan, perampokan, pakon nalegan. Haganupan in ipuka hambani uhur dom do halaniai pakai mahitaon haganupan totak mahita ibagas Kristus anja mahiukon rosuni panrajayon diri aima hondor nakai ngatkon hita ase ulang lepas kumbali asitongani nai bata. Tapi hotok do uhur apa pangabak ta luar kumbali hondor. Ibere hita uhur apa dirita bani na somar guna. Pita puas-puas isak midadi. Otok dohonga hita pasomal somal hondiri bani nama sombur. Indo mabayanita lambindao kumbali hasintongan itu hadin. Ujung ni gabelang be marpanggora uhurta AGP Mandalan Kondosa. Marsipa gula aima tinakana pataridahkon nasorongan humbani na ibagas uhur. Anggo pasak lapo tabiur apa pangabak balik do humbani na sinahapkon. Lemes do idahon hun lobini tapi anggo ipudini go suga na marot na boy parsedahon. Langdong uhur biar mandalankon hajahaton pono do galupin ipudi ni saham na lampot jana matobutobu. Lakui kita dong lalu penguruskan di sintong pasal berjani Tuhan nama main gabe mas dalian jangan mengelak mabani berjana matuai. Amin.